Richard Paulo Ricardo Giao, Arnold Ibet, and John Wilfred Sales, Dolores Sanchez, Virginia II Sanchez, Lutgarda Sanchez, Francis and Chris David, Iron de los Reyes, Isa Salonga, Ariel and Daisy de los Reyes, Birthday Maria Corazon Aguilar. Para King makapasubaling kayadwan ng Dipat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Ubarde, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel, E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, James Benedict Layo, Betty Ong, Minerva Concepcion, Carissa Marie Charmaine, Jennifer Ronilo Rain Jasper Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Aliana Marie, Anika May, John Alfred, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, Peter Abelardo Sabado, Cora and Soset Pangilinan, Fernando Solyap, Joel Sanggalang, Patrick Tayag, para King Malagwang Kapaldanan de Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Tere Davis, Ines Gosum, Among Tony Dumawal, Jose Ocampo, Flora Tambalo, Geogracia Sadsad, Engineer Nakpil, Nenet Esguera, Amanda Noel Tuanyo, Raul Lenny Gosum, Edith Berta Songlao, Piping Ocampo, Roxana Levita Songlao, Ines Maglalang. Para King Kapayapan ding Kaladwada di, Angel Amparo Felicidad Melanio Paulino Patricia, Amo Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta Pedro Cecilio Julio Julia, Medalla Hamilcar Renato Rosario Flora Melchor, Leonila Constancia Froilan Quintin Sr. Quintin Jr., Valenciana Roberto Belen Dominador Cristeta, Antonio Maria Emerenciana Marcial Trinidad Roberto, Mirhilda Lebrada Rodencio Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor, Eraquilio Dionisio Fernandez Joseph Carlos Calvin, Leynans Benita Pacifico Jerry Alice Ruben Sr., Saturnino Charmaine Elena Reynaldo Cales Lorenzo Nicolas, Luming Saring Presi Cora Andrea Francisco, Mateo Maria Pablo Francisco Valencia, Nicasio Isidoro, Segunda Alfredo, Barbara Erlinda Reynaldo Roberto Nicolas, Aldrin Benji Estrella MacArthur, Irene Usman, Teresita Tubil, Evelyn Aguas, Jose Panabong, Luciano Lampa, Josepina Calma, Rapi Bisda, Feliciano Castro Jr. and Sr., Modesta Erlinda, at ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga nakakarela.
Isang mapag isang mapagpalang
Yesus yang murah dan Diyos Allah, yang hiburan ng manapos na kata, Impyerno na uti ang kemayan na, di kasalanan na uyang ditusa, Impyerno na uti pasamayanan niya, ikot mo na ninamong ngayong pagkat, itindang halang na kayo natin, wala kong nangalangan ng kapatid. Espiritu preparalah tayo, yung kaya kita buang kakilala, itala sa upit-ibigin tayo, kita pasalamat namin namin po, mabilugan ka Diyos at purihan tayo, kaligtasan kita na uyang mga, ngunit at salamat kinalawang ka. Iyang biro ng Yesus sa anak mo, uling ikakapat at tabu kayo, ibigis ikatahuling lugod mo. Yesus yang anak ng Diyos Manuel, yang figura ng banat puske kata, hingga ng tao iyong kemayan na, kasalanan tamu yang ditusa, hindi yan dapat pinasakyanin niya. Ikot mo na ninamu kayang pagkret, itindangalan na kaya nabigyan, walang pagkamalanan ng kapatid. Pinagkatabulik pati hulila, ing Espiritu preparalah tayo, yung kaya kita buong katingang ka, itala sa upit-ibigin kayo, ikapasalamat na rinalin ka, mabilugan ka Diyos at purihan tayo, kaligtasan kita na uyang mga, ngunit at salamat kinalawang ka. Eko kinigalit at yain gino, eko kinipurian kaya Yahweh, yain Diyos ang malugod kita tamu, eko kinikita tamu man kami, ikayang iyausok Diyos mga, iyang biro ng Yesus sa anak mo, uling ikakapat at tamu kayo, ibigis kita tamuin lugod na. Anting meto nga pamilya, mitipon tamo, king lagi ni pampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kekaan timuri. Kakamalan kong kakaluguran, makatipon tapo ngining ban pagmasusyan, ing solemnidad ning Santissima Trinidad.
Dios Iba, Anak, Banal Espiritu, meto nga Dios satlong persona. King katahimikan din kaya katamong puso, ganakan tamo yung kaya katamong pangabinyag, king lagyo ng ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Ganakan tala ring dakalabesis, ting gulot tamo kaniting divinong biye apig kalub na ning Dios kaya katamo. Karetang dakalabesis, etamo linugod, etamo binyeng kaya katamong sarili. Etamo linwal ka rin kaya katamong sarili, bandamayan at ang tabayanan ding taong mangailangan. Anyawaran taming sika na ning Dios, banmibayo ing lugod at masabal ka rin kaya katamong puso. Pakamalan kong kapatad, magamit iting danom, ban paganaka kaya katamo, ing kaya katamong pangabinyag, at ing parati tamong pangailangan, magbayulog. Adwan tamo king Dios en bendisyonana at papanatilya na katamong tapat king Espiritong pigkalub na kaya katamo. O Diyos sa ipami, ing kalam mong danom magdalang biye at pasagiwa ning yato. Wawasa ning kasalanan mi at pagdala na king biye lang angga. Adwan mi keka, bendisyonan mo iting danom. At ibiye mo kaya kami, ing kekang pamagluwalo king aldo iti, agewa mong kekang sarili. Ibayo ming mabiyebatis ning biye mo karing puso mi, at ipagluwalo mo kami kaladwa at katawan, baking mitimawa king kasalanan, at miras arapan mo, bantanggapan ing kalam ning kaligtasan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Jesucristong ginuming. Amen. Alenari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, o salaning yato,
Gloria in excelsis Deo. Benedicibus te, adoramos te, glorificamos te. Gratias agimus, Dei, per magnam gloria tua. Domine Deus, lex celestis, Deus Pater omnipotens, gloria, gloria, Deo, gloria, gloria, Manalangin tamo. Pupurian dako, Dios, ipanglubos mayupaya, Kristong Ginoo talapagligtas, Espiritu ning lugod, bubulalag mo ingke kang sarili king kabubusalan ingke kaming pangatao, agyagan mo king makirake king ke kang biye at lugod, meto nga Dios at lung persona, manatili ka sana king balayan na may yubog king ke kang wangis, malapit king yato pagdala ng biyening ke kang lugod. Itiadwan mi, ipanak at espiritu, meto nga Dios tutu at mabibiye manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Itang abak amaranon, minukyat siya kimbundok ning Sinai, i Moises. Bibit-bita na loring tinabas abatu,
antimo ing inutos na keya ning Ginoo. Tinipaya ing Ginoo busal na ning biga, at tinalakadya siping ng Moises, at sinabi na ing lagyo na, Ginoo. Linabas siya kanito ing Ginoo, kingarapan ng Moises, at kilait na, ako ing Ginoo, metong kong Diyos ang mapaglunos ampong maganaka, e agad minimwa, at papakit kong maragulalugod, kukupas at katapatan. Dinukuya kanito i Moises king gabon, at sakaya sinamba. Nga nang migsalita, Ginoo, nung tutuping tutula kayo kanako, adwan ko ing mantabi kayo sana, kaya kami, lipat ning mga siyas labuntok ding taong deti. Patawaran niyo ing kaya kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan niyo kaya sana bilang sarili yung balen. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ligaya at kapurihan, king kapilan paman, king kapilan paman. Ligaya at kapurihan, king kapilan paman, king kapilan paman. Pupurihin ka, o Ginoong Diyos taring pipumpunan mi. Karapat-dapat kang parangalan, kingalang kapupusan. Purihan niya ing banal at maligaya ulagyo. Karapat-dapat iyong parangalan, gini at king kapilan paman.
paman, king kapilan, aman. Pupurihin ka, ikang makalukluk matas king trono ngari. Karapat dapat kang dalitanay, at parangalan king kapilan papan. Ligaya at kapurihan king kapilan paman, king kapilan paman. Ligaya at kapurihan king kapilan paman, king kapilan paman. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, Karintao, Corinto. Kapatad, pagkapilitan nyo sanang maging ganap, tokyan nyo yung kausukan ko, misasan metong kayo at mibyebye payapa, ing Diyos ning lugod at kapayapan, mantabeyo kaya kayo, mipapamugi kayo, anting mikakapatad kang Kristo, kukomustanda kayo ring kapatad tamo king iglesyo, manano na sanang ing grasyan Ginong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayong sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, King Ikaw. Alleluia, King Anak. Alleluia, King Espiritu. Espiritong Banal. Alleluia, King Ikaw. Alleluia, King Anak. Alleluia, King Espiritu. Espiritong Banal. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning paintungol. Alleluia, King Ikaw. Alleluia, King Anak. Alleluia, King Espiritu. Espiritong Banal. Alleluia, King Ikaw. Alleluia, King Anak. Alleluia, King Espiritu, Espiritong Banal. Ing ginuman tabi ake kayo, At ikaw timuli. mamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya ka, O Ginoo. I Jesus nga na kang Nicodemo, uli na ning lugod ng emunano ning Dios king yato, binyene ing bugtong ng anak, ban ing ninumang maniwala kaya eya mate, nunemerinan niyang biye alang angga. Uling tinubod ning Dios ing kayang anak king yato, eba natulane at parusan ning yato, nuneban miligtas siyang yato king kapamilatana.
ing nino mang maniwala kaya, eya miyatulan kaparusan. Dapot ing nino mang maniwala kaya, miyatulane. Uling eya maniwala king bugtong ng anak ning Diyos. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kaniti pungaldo nga iti, ang tingabanggit ko po nandin pagmasusyantaya, ing Domingo ning Santissima Trinidad, ing Domingo ning Diyos, Iba, Anak, at Banal na Espiritu. At kaniti mo rin pungaldo pagmasusyantaya, ing ausandang BEC Sunday o Basic Ecclesial Community Sunday. At para po kaniti, kimpanumpisa na po ning kikatamong pamigunam, pakiramdaman tayo po ing amano, ning kikatamong kaluguran na Arsobispo Florentino G. Lavarias. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nakaraang karanasang sinodo sa ating Archdiocese ng San Fernando ay nagbunga ng mas malaking sigasi at pagnanais mula sa ating kapwa na maging mas aktibo sa ating simbahan. Isa sa mga malalim na pananaw ng Archdiocese ang isang maging simbahang may malawakang pakikilahok, simbahan ng mga dukha, at isang evangelized at evangelizing church. Ang pagtatalaga ng Basic Ecclesial Communities o BEC na bahagi ng ating Archdiocesan Integrated Pastoral Plan ay isa sa mga regalong pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu para sa samahan ng ating mga kapatid, nakapos at nakakalimutan. Ang mga BECs ay naipakilala noong ikalawang Konsilyo Vaticano bilang isang konkretong pagsasakatuparan ng communitarian model ng simbahan. Noong 1990, ipinahayag ni Pope St. John Paul II sa kanyang apostolic exhortation, Ecclesia in Asia, ang kahalagahan ng BEC bilang isang mabisang paraan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa ating bansa, kinakailangan pang higit ang pagtataguyod ng BEC. Pinapakita ng datos na 20% lamang po sa mga Katoliko ang aktibo sa simbahan. Ito ay kahit na karamihan sa mga tao sa Pilipinas ay Katoliko. Sa ating lalawigang Pampanga, nasa 18.9% lamang ang tinatayang bilang ng mga Katoliko ang nagsisimba tuwing linggo. Itong mga pag-aaral na isinagawa sa mga parokya ay nagpapakita ng pangailangan ng Archdiocese ng San Fernando na magtatag, magtaguyod at magsulong ng mga BECs sa lahat ng parokya, institusyon, komisyon at ahensya nito. Ano nga ba ang BEC? Ang salitang basic ay tumutukoy sa humigit kumulang 80% na hindi nakakasimba sa ating Archdiocese. Karamihan ay nasa laylayan at ang mga marginalized o naisasantabi. Ang isang BEC ay binubuo ng higit kumulang 10 katao mula sa isang kapitbahayan, karaniwang lugar ng trabaho, sektor, kapilya o ministeryo. Ito ay tinatawag na cell. Ang bawat cell ay tinuturing na isang simbahan na nakasentro sa Santissima Trinidad, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ay nagtitipon at nabubuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga sakramento, lalo na ang Eucharistia. Sila ay ginagabayan ng Church Magisterium at mga gawain ng simbahan. Sila ay kaisa at regular na pinaglilingkuran ng kanilang mga pari kasama ang mga pinunong laiko. Ito ang ecclesial part ng BEC. Ang community o pamayanan ng mga cell ay nagpapaunlad sa mga miyembro nito ng isang malakas na pagkikiramdam ng pagiging kabilang, responsibilidad sa isa't isa,
at sa mas malaking komunidad. Ang bawat miyembro ay nagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng buo at aktibong pakikilahok sa liturhiya. Ang mga miyembro ay lumalaki sa kaalaman, pangangalaga, pagpapagaling, pagpapatawad, pagmamahal sa isa't isa at pagmamalasakit. Ang komunidad ay isa sa puso at isipan sa pagtataguyod ng integral na pagunlad, katarungan at kapayapaan, pagtatanggol sa ekolohikal na integridad, pagtataguyod ng pamayanan, pagpupursige ng programa sa paglutas ng kahirapan, pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, pangangalaga sa mga katutubo, at pagbibigay ng lakas sa kabataan. Sa pagtatapos ng Mayo 2025, inihikayat ko ang lahat ng mga parokya sa Arkidiocese ng San Fernando na magkaroon, may naitatag, at may nabuo na ng mga BEC Parish Core Groups. Gayun din ang Mother of Good Counsel Seminary, mga paaralang Katoliko, dambana, at iba pang mga institusyong Katoliko sa ating Arkidiocese ay mayakma din ng BEC sa mga paraan na angkop o naangkop sa kani-kanilang mga institusyon at sitwasyon. Inaasahan ko po ang inyong pakikilahok kasama ang panalangin sa bawat isa. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan tayo po yung kikatamong Arsobispo, Florentino G. Lavarias. Ako pumigaga na ka, introduction niya pa mo po ita. Kaniti pong aldo pagmasusyan tayo in Trinity Sunday, Domingo ning Santissima Trinidad, ating BEC Sunday. Kutang, how do we make sense of this Trinity Sunday, of this mystery of the Trinity in our lives? And what is the relationship of the Trinity and BEC, the basic ecclesial communities? Munang-muna, kailangan tamong tandanan ay misteryo ng Santissima Trinidad, which is unique to us Christians, that God is Father, Son, and Holy Spirit, but still one God. It is a mystery that is not to be treated as a problem to be solved, but a mystery to believe in. Metong yung misteryo, dapat lalo nanting problema, kailangan mong intindyan. Nune metong yung misteryo, kailangan mong mibyebye at paniwalan, kambena. Uling misteryo etaya atarok, lubusan ketiking yato. Eko po sasabihin etaya intindyan, pero etaya lubusan atarok ketiking yato. Bagkus, karin banwa, king kagana paning biye, sukat taya mo ring aintindyan, datanging panahon, aintindyan taya ring ganap, ing misteryo ng Santissima Trinidad. Max Planck once said, Science cannot solve the ultimate mystery of nature, the mystery of God for that matter. And that is because, in the final analysis, we ourselves are part of the mystery we are trying to solve. Pag nakakupo kayo, we are part of this mystery of the Blessed Trinity. Makanano tamong akilala, aparti nakatamo nining Santissima Trinidad, katamong pigugunaman ngening aldong. What really is the Blessed Trinity for us? Nga na po ning katamong ebanghelyo ngening aldong, your favorite Bible verse of all time, John 3:16. Sabay-sabay tayo. For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him might not perish, but will have eternal life. Ulitan tayo po. For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him might not perish, but will have eternal life. God so loved us that He gave us everything of Him.
His begotten, only begotten Son. Uling makanyanying meto nga taong lulugod. Ing meto nga taong lulugod, agyo ng ibye, ing ganaganana, para king taong kalugurana. At ing taong lulugod, bala mo yata agyo na pang ibye, maski pa'y tangalana kaya, mas migit pa kita nga tinya king taong kalugurana. Maniwala kayo po ka rin? A lover always gives more than what he has to his beloved. At makanyaning Diyos, iba, nung kaya't mo may natiling magdilidili Diyos ipa. Metong yamo, pero magdilidili Diyos ipa. He is one, but He is not alone. Number one, why? Because for God so loved the world that He is our Father. He became our Creator. It is out of love that He created us. Uli na ning maragula lugod lapo king kapilubluban ning Dios, mela lang yang yato. Uli nga pwedeng magdilidiling Dios. Inya mela lang yang yato. That is the only reason why there is creation. Because God loves. God created. God is Father. That's number one. And number two, for God so loved the world. Uli na ning maglapo-lapo lugod na ning Dios. May natiling talapaglalang na ning yato. He did not only remain as Father, but He Himself accompanied, journeyed with, and saved His sinful and free creatures. Linigtas nepa, inglelangan ng malaya, inyami kasalat mesira, inyami ginyang Diyos anak, amagligtas. Uli na ning lapo-lapo, lugod ning Diyos, alina lang, linigtas nepa'y mismong lelangana, kapamilataning Diyos anak. That's number two. And lastly, uli na ning lapo-lapo, lugod ning Diyos, mo may natiling talapagligtas kay ba't may kone? Ali, nune may natili abusal tamo. Even more than that, He remained with us until the end of time. For God so loved the world, He did not remain as Savior, but He remained with us as the Advocate, the Holy Spirit, the love of God that reminds us that God created us. The same love that reminds us that God saved us. And that is the same love that is with us today and until the end of time. Hanggang datang yang pasibayo, king kaganapan na ing Diyos kay katamo, kapamilataning banal ay Espiritu. Inyay metong tamong Diyos, malyaring metong mong persona, metong ya, pero magdilidili, nuneya mismo, ang yangin inamo po yung tandanan nyo, ing Diyos ya mismo, metong yang familia. He in Himself is a community of love, always giving, always loving. And even more than that, next slide, even more than that, the Trinity did not remain in Himself. May natiling Santissima Trinidad king sarili na. Bagkus king lapo-lapo lugod na ning Santissima Trinidad. Mi pamana, mi biye kay katamo yung divinong biye, munang-muna kapamilatan darening apostol. Lina po yung lugod ibat king Santissima Trinidad. Inya, mi kapostol, mi tubudlat mi pasik ng lalob, ban ikalat ing divinong biye, ban ipamana ing divinong biye, kay katamongan, at hanggang king karelang kamatayan, silwak din karelang daya, they shed their blood in the name of this faith. Inyapin linabong ing kasalpantayanan, ating Santa Iglesia, may patutod yata yung mag-slide tamo. Okay yan, di ba? Inya, lina po yung lugod karing apostol, at bisal waking daya daring apostol, uli na ning maglapo-lapo lugod. At kenila po, eta pong kadwa, pakibasa, Domus Ecclesiae, pakibasa, Domus Ecclesiae, kenila po mitatag, kay bat daring apostol, detang may nalili, at may biyasa karing kay katamong apostol, tetag dala ring ausandang Domus Ecclesiae, o house church. Den kay katamo pong pipumpunan kanita, sinambala, karing pibale-bale, ala pa pong pisamban, akalupan ni nini kanita, karing pibale-bale, kanin lamumunta,
karin lang mititipon to share the Word of God, to reflect on it, to share the sacrament, to break bread with each other, to share their possessions. Makanya ning daraptan da rin Kristiyano kanita, mitipon la, ban mirake-rake king karelang karanasan, king karelang kasalpantayanan, king karelang kayatinan. Ala pa pong makanining pisamban, Domus Ecclesiae, until such time that Christians became more free. They became freer to express their faith. After Constantine, Emperor Constantine, karin la mauso, ring aula ecclesiae, whole churches, pisamban, church, karin la po mabuuring makanining pisamban, deng bisita nga kakitamo, deng bisitas, at karin mi sentro ing kasalpantayanan, mititipon la karing pisamban, karing whole churches, karing mangarag wala espasyong kalupan nanini, ban karin samba, karin makiramdam karing pari, karin tanggap sakramento. But unfortunately, mi sentro ing kasalpantayanan karing pisamba. Unfortunately, mi kulong ing kasalpantayanan king kilub pisamba. Our bishop reminded us, 80% are not here with us. In Pampanga, 82% are not with us, worshiping, hearing the Word of God, receiving the sacraments. Makanya ning karanasan tamong gangeni. Manibat kanita libo-libong banwa mi sentro keni. Pero may lakwan mo naman kening kasalpantayanan. Pero, ing lugudaman na tiling maglapo-lapo king Santa Iglesia, king pisamban, kaya katamong bubu king banal Iglesia, lalapo pa mo rin. Inya, uli na ning lapo lugudayta. Kailangan tamong ngening pansin na nasasapak tamo pinkeni. King kilwal na ning pisambanay ni, dakal malalakwan. Kay batdang may binyag, eno magbalik ken. Eno makiramdam king amano at tanggap karing sakramento. Uli na ning lapo lugudayta, aburita mong palapawan palwal keting pisamban. Karinta mo po pagnasan, ngening ibalik ing sadya tamong gagawan. You are already very familiar with this, with what we call BEC. Pakiulit nga po, Basic Ecclesial Communities. But I would prefer the term Base Ecclesial Community. Ipaliwanag kayo po yan. Karing tutukita mo pong Domingo nung bakit. Kapamilatan na rin ng ausandang BEC. Tipunan tala, simple mo po, ing tagimpanta mo, kening BEC. Ikatamongan parokyano, ning Betis, at ikatamongan memale ning Arkidiocese ning San Fernando. This is the very simple thing that we will do. Tipunan tala, ring milapit-lapit na pamilya, karing kaya katamong baryo. Ibuo talang mga lating grupo, ban makiramdam king amano, tanggap sakramento, midadamayan, mipapagmalasakit, mipapakiramdaman. Gawan tayo po ini mabilog a parokya, mabilog arkidiocese. Itangkay ba't tamong sinimba, king pisamban at karing bisitas. Lumwal tamo keni. Lumwal tamo karing bali anting meto nga familia. Ban lumapit king balang metong pantunan, tipunan ding malilili, at mawawalang anak ning Diyos. Antinong makananong ing Diyos, iba anak at banal espiritu. Linwalya, ing meto nga Diyos, linwalya, king sarili na. Lelanganing yato, linwalya king sarili na, linigtas ding yato, linwalya king sarili na, may natili yang luluguran at antabayanan ng yato. At ngeni tinatag na yung banal Iglesia Katolika. At ngeni mismong banal Iglesia Katolika ngayon. Uli na ning lapo lugudayta, itatag tayo ngeni, lumwal paluwal king pisamban, dengawsan tamong BEC. Pota pong itatagtala rin ng awsan tamong BEC. When we form these groups of families within neighborhoods, the groups which we will call cells will be centered on the Word of God. Pero, tandaanan niyo po ini. Familiar kayo kayong BEC, sabihin niyo mag-BEC kami, karing kaya kaming organisasyon. But,
BECs are not only about Bible sharing. Iya po tungkol mo ka rin. Makasentro ya ka rin, pero iya manatili ka rin. Iya manatili ka rin ng BEC. Doon kapamila taning BEC, ipapagdami la ring tao, ipapagdamayan, mirarakayanan, karing pigagap at tula. Pisasabyan damo naman ng politika, pisasabyan at pigagap ding balen, ing kultura, pisasabyan barangay, kapaligiran at kalikasan, kabiyayan, pati ring manin tunobras sa upanla, pati na yung problema tula king pamilya, ini po yung tagimpan tamong gawan. Alimo itang manalbeta mo, Ken, nung lumapit tamo at makitalamitam ka ring tao. Ing pagnasan tamo, maging tamong tutong pamilyang mipapagmalasakit at mipapagmasabal. Iyan po yung kikatamong tagimpan king BEC. Pangarap tamo king parokya at arkidiocese. Mipapagmasabal, mipapagmalasakit, mipapanganap, mipapananggap, pakikwanan tamo pong alang malalakwan, pantunan ding malilili, kapamilatan ding pamagluwal tamo karing sarili. Pamagluwal bale, kayabing familia, muntaking dalan, muntakaring tao. To end this reflection, aga nakako po about a month ago, muna ako po king metong novena mass king Bulaon Resettlement San Fernando. Kaibat na po ning misa, huling sigurong bayo kong pari, dudumog la ring tao. Ako po balo ninong mas adik kayong picture ding tao Betis o ring tao Bulaon. Pero palagi ako rin tao Betis pa mo rin. No karakal taong lalapit, dudumog lang magpa-picture. Siyempre ako, pa-cute, picture, smile, hanggang magbusit na ako. Biglang at linapit adwang babae, king karakal daretang tawa, pansinan ko retang adwang babae. Sabi da kako, among, linigtas yo kaya po, inyangala-ngala na kami. Sabi da kakong makanya, linigtas yo kaya po inyangala-ngala na kami. Pikapatad kaya po at nga balo ming magmisa ko po kaya ni may malagwa kaya pumunta kaya ni para pasalamat kaya kayo. Salamat po, linigtas yo kami, niya ngalang-ngala na kami. Ako may kapagsalita, ako may kabulat. Hatalan ko lamo buntok ba ni bless la. But all of a sudden, they just faded away among the crowds. Ako balo, ako manakot ang lagyo, ako manatatanda ng lupang ini. But one thing's for sure, I did something good to them that they will never forget. I did something good to them that not only they will never forget, but I did something good to them that saved them. Ako man kamalayan, pero tingko nga ligtas sa duwang tao. Ako man balo makananong paralan. And it was then that I began to realize and ask myself, ano mo kayang ikatamongan? Luwal tamongan ka ring sarili tamo. O tangating pami katagon bang gawang mayap at magligtas tao. Malatimong bage, malatimong kayapan, maragul ta na agawa. Di takmo, dakal ta na harapat. And so now I invite you, my dear people of Betis, dakal ta mo aligtas sabiye, taman kamalayan. Inyag katanda kayo, whenever you have the opportunity, go out of yourself. Go out of the way. Be bothered to do good to someone. At least just to someone. At ating meto nga parokya, while there is time, kaniting panahon, itatagtala po ring BEC, banaligtas tala ring malaw talog king Diyos, malaw talog king familia tamo, ban king Diyos sa linugod at linalanggi katamo, mibalik tamo nga. Agkatanda kayo po kaniting banala obra, umpisan taya, pasibayo, pamanatag ka ring BEC, pakikwanan tamong alang malakwan, alang milele, king dalan, papunta king bayong biye. Amen.
Talakad tamo pungini at ipasyag tamo yung kakatamong kasalpantayanan. King Diyos Iba, Diyos Anak at Diyos Banal na Espiritu. Sasalpantaya ko. King Joseph pang may payang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo. Pengagli king upayaning banal na Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa makaluklok, wananin Joseph pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyam pon may nga mati. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king pami sa makding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pasubirang mieding mete, at king biyalang angga. Amen. Anak na katamo ning ibangat syubanwa kapamilataning anak ng Yeso Kristo. Manalangin tamo king Diyos sa ibata mo, kapamilataning upaya ning banal na Espiritu. Banpisan meto nga nakatamuan king meto nga buklod ning lugod. At nga tamong sumabi, O Diyos sa ibami, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin. O Diyos sa ibami, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin. Para king kapamisanan ning Santa Iglesia, imbalayan ning Diyos, ban parati tayang sasamban ing Ginoo king Espiritu at king katutuan, at maging siwala nung mabilog gayato, king pamamuri kayo, manalangin ta king Ginoo. O Diyos sa ibami, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin. Para ka ring magdulap king Diyos, king kasalpantayanan at king pamahalinlangan, bang atag wande, at ding maniwala kayo, maging mapagkumbabala at sanang tanda pahinturo kayo. Manalangin ta king Ginoo. O Diyos sa ibami, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin. Para ka ring sinugat ning biye, para ka ring masyas na puso, para ka ring ebisang mamatawad o manintun kapatawaran, ban mabiyasa laking kamo ning Diyos, maging mabandiking ganaka at pamakidamayan, manalangin ta king Ginoo. O Diyos sa ibami, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin. Para kaniting komunidad, bambukloran na katamo king banal na Espiritu, karing buklod ning pamikaluguran at pamisan metong, at ding kaya katang pamamugya kapayapan king Eucharistia, maging tanda nala naman ning aldoldo tampami biyebye, manalangin ta king Ginoo. O Diyos sa ibami, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin. Ing kataibikan din kaya katamong puso at wan tamo king Diyos, ing pe kamalalam tamong kapagnasan. O Diyos sa ibami, ipagkatiwala min kaya kaming sarili keta, kambering sablang kaligaligan at sablang pigagap mi. Saupan mo king parating magdulap king lupa mo, at may git malala makirake king biye mo anting Diyos Iba, Anak at Banal na Espiritu, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Daigdig sa kamasan, daigdig kaumalang. Makaluluning dito, alamang ka. Manuna, matutuan niya, mag-isalang. Kapuyan mo, igalit niya, halaman na. Nagmasking panahon, pagkanangin kaya'y ka. Nagmasking panahon, pagkanangin kaya'y Manalangin kayo kapatid, baning kay katamang daon matanggap iya, harapaning Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapan ni saning Ginoy, tindawon karinggamat mo. Kingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mo retingain at kapamilatanda, gawan mo keng ganapadawon keka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kekan yat mo. na yoreng pusoy, Makayat nano king Gino. salamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Unipin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang barati at numan karino ipa. Diyos kingalanganggat lubos mayopaya. Masayaming papasyaging ke kaming kasalpantayanan. King misteryo ning ke kang kadyosan. Bilalag mo yung ke kang ligayan, ti mo yung ligayan na naman ning anak mo at ning banal na espiritu. At lung person ng pante-pante king kamalan, alang pamiyaniwaking ligaya, dapat meto nga Ginoo, meto nga Dios, akapilan man misamban king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita kambereng sablang koro ring angeles karin banwa, daralit mingke kang ligaya, layon makyabe kami king alang tuknang dang pamami kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna
banal mingipa, karapat dapat na kang puryan ning meto yato. Uling king kapamila taning kay kang anak Yeso Kristo ang ginumi, at king kayo payaning banal na Espiritu, dininan mong biyat kabanalan ning sabla. Ala kang tuk ng mamaos king kay kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldoong king kayalbog na. Ing dalise dahon miyang pangyabilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing pabanalan mo la king Espiritu mo reting ay na daralamit daraon keka. Ban maging katawan at daya no ning kekang anak. Yeso Kristong ginumi. Aminutos kaya kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, pira sunet dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling iti ay katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, asibayo na kang pepasalamatan at pinuri, tinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat minum kayo kaliti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo apon para karing sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan, daptan yu itiking pamigagana ka, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ipagaganakan ming kamatayan ing kaya kang anak kami ngabus kaya kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebyating pamaitas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inyadaraon mi kaya kabilang kapasalamatan iting mabye at banal as sakrifisyo. Balikdan ming yayayin ing kaya kang banal na iglesia at lawen ming mi daon king Biena. Paulin ing kamatayan ikuha na kaming binalik keta. Pagkala mo king ikaming mi sulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilan man Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring wan mong apostol, Santiago, ting maligayang martir at ding sablang banal, paulining pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasaw panalang patan at kingarapan mo. Ibait isa ng aining pangasot miketa, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan may kasalpantayanan at lugod, ing kekang banal na iglesia kasalukuyan maglakbe kay tiking yato. Kambening kekang talasuyo ipapa Francisco, ingke kaming obispo Florentino, ding sablang obispo, pari ampon diakono, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kaya kang anak. Iba, pakiramdaman mong mitmong pakalulo,
ing panalangin na niting familyang pinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming meyango na biye, at ding sablang kaya kami matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian. Anong nuke manayag magkamit lubos king ligaya mo nga langangga, king kapamilata ng Kristong ginumya king uli na. Pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayat. King kapamilata ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritong banal, pupuryan da ka at parangalan, manggaman kingalangangga. Kambening maragula kapanaligan king Diyos sa lang, migligtas at manatili busal tamo. Idawon tayang ining panalangin, atiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panon mi. Ban king kasaw paning kaya kang pakalulo. Parati king mitimawa king pamanalipa ning kasalanan. At mikabiyus alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, kingalanganggo. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no naing pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At ke kaan timuri. Ing masayang paralan ni Dake tapong eniking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Kalog ng bilang kaya katamo sa kapatid.
Pakamalan kong kakaluguran, yo ing kordero ning Dios. Nyo Yeso Kristo ing lupa ning lugod at pakalulo ning iba. Nyo ing milalakoking kasalanan ning yato mapapalad tamo. Ikatamong mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginuek matampang tanggap keko, dapot yag kasmiyay nga mano mo, kumayat na ako. Pasalamatan tayo ipa uling mayapya. Lelangan ing yatuking mipnong kabiasnan. Pasalamatan tayo ing anak sa larading bansa. Kaluguran na katamu ing puso ng tao.
Samantala ding pitong kalam ni Espiritu. Sibul ding sablang kalam, mayubong kaslawan. Adwan tayaing kapayapan, ing Diyos ning sablang kapayapan. Panayaning yatu, ing masanting abalitaning kayarian. Manalangin tamo. O Ginong Dios, sa sambanda ka, meto nga Trinidad ding persona, meto nga lang hanggang Dios. Manano na sanang ing kasalpantayanan mi, ating sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mit kaladwa. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginuman tabi kayo. At kay kahanti mo. Ilukoy laring buntok iyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Kaniting Eucharistia, mi bule tamot me nalangin, at makapasubaling minye kapanyamban at kapasalamatan king Diyos, uling maulaya, banal at mayupaya. Adwan tangin ni kaya ing panwana nakatamo, at ing kabilugan tamong biye, maging metong lang dapat ning kapasalamatan at kapurian. Amen. At bendisyonan na kay ning Diyos sa mayupayang tutukan be na rin kay kayong pamilya at pakamalan king biye. Ing ipa, ing anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niya ing ginu, karing pamibye-byeyo. Salamat, King king Diyos. Kaya, bibigis ng